Good morning. Welcome kada kitayhaan nga kaparokyaan. Dapay naggaputi Bilyasis Pangasinan. Dapay naggaputi Besalan. Gidama mo pa da kay nga daduma mayunti bagano tagaano kayo. Welcome apo. Ada nakakita tinagungar anatay kada kayo na po. Awampay, baka no agungar da ka agtataray kayo. Malaksid ti imbagak nga nakita nga nagungar nga natay, idi ti sermon ko, no dayta agbugaw kami ti manok, taapan da ko raidan wano kanan ji erik, dakam ti parabugaw, palapalin mi, kano mapuntaan ji piag, agkuripaspas, kaya mi pagungaren, takkaban mi ti planggana wenno daytay plato sa ami kugkugan hindi no kantom other agiray-iray nga agtaray kas ti ammok nga nagungar nga natay awanen sa balingam daydi inang ko kaya na kano apagungaren tinatay jak amo apaya isuna partera amoy ti partera midwife kita nyo partera isuna. Diyak amo dagitay mo doktor tatan kay parit dati aganak iti balbalay kadakal kalapaw ket hospital ko nada amin tatta kada kami ket 13 kami nga kakabsat kana iyanak ka mamu amin di balay kada pugpugon ka si bibiyag kami met kapay tatan kay parit damutten kaday di inang ko natawid na ti kinapartera na ti apong mi laeng kemapan agpapaanak umay da pasagaden umay da karisonen umay da alaen agpapaanak ngem kunana adu kano tinapaanak na anatayen limitem di ubingan hang agang anges ti kano teknik na nga mangpa kwa kunana sigun kanya na kinura dagi daduma iluten na kano di bagis kunana met agungar kano di ubing natay nga nagungar. Kaya mo nakakita jakla kasi mursurot nga nagbalin nga partera iden di partero ako matata di iso kumapay mga sideline ko no da ko mama aganak tata ko siyak maut ko na jakla ka natawidan da kina partera nan jak mo si mursurot kakas di kano ti kastada idi natayon ko nata talaga nga awanan ti anges di ubingem mapagungar ko na jak mo no kasano no talaga nga natay wenno saan. Di tayo mo maideklarar di damot among ado tinakasjay kanu nga na paanak na idi tapi musay mo ni inang kon iso nga uray kaya na pagungarin tinatay natay mo ila ni inang katatta daytoy panagungar ni Lazaro jak ma-imagine jak ma-explain kas ano agladladingit ni Apo Hesus napandyan ti bato kinayaban na nangipunpunan niyo ti pansyon da bato awampay ti mailungon akan niya da idi niya tawang pay mula ti Rosal kada nya dagita tokero kada ko nga funeral home ide. Awang pay atilungon barabadan da ginakungkungan abato iso ti pagi kargaan da kas laki ni Apo Hesus ginay kargaan da. Kagladladingit ni Apo Hesus lokatan nyo kunana kunan ni Marta akabsat na mismo di natay nabuyoken agrup-rupsan. Huwag na ti tao nga natay 24 hours laeng hamo narigat mo asi ganen. Mangrugin nga bumangsit umangot na sabali ti angot nakaangot kayon ti angot ti tao nga natay nga talaga sabsabali kadda pinunpon ko nalmes sadala mabirukan ti maikalong aldaw binungon-bungon da dan angin panjay balsa maduren binungon-bungon da nga nalaing sada ingkabil ti lungon na talaga nga napigsa. Dagito yung sutil nga katikista kada gitarista jay altar jay pag jay ngarod balay dati nang misaan mi ijay pay laabay mo tinatay tinang ikabilan da kanyak ihalis yun jada yun agraman abot ti agong mo kada badom ka talaga nga nagbilag kaji angin ka pakas jay ayang ko iso nga tatagat natayak pay laeng ni umayon to angutan kay dependisyon na siyempre jak mas asidegan 3 points ko nagada jak amo no naala wonnohaan maka amo meditan aga naga talaga na di ka makaanges kati tao 24 hours matay naangutan
Kani Lazaro 4 days. Imagine ang 4 days nag-group san adato yan. Anya ti kunan ni Apo Hesus, loktan nyo. Linokatanda. Lazaro kamaot. Kunana mutan niya, baga na, rumwar ka. Kunana ka. Dahito yan ti saludsod ko. Rimwar ni Lazaro, kati description ni San Juan, nakabarabad ti ima, kadasaka na, naabungan ti panyo, ti rupa na, rimwar, kasanong nga ti irurar na? Nagtulid, nga kasla dati pelikula ko, mawuno nagalaludaid nga rimwar ijay. Kasanong nga rumwar ka, nakabarabad nga rod. Awa mo ti stretcher nga nangiguyudan da ko mga dahil ni ayan ti, kala ko mga ma-x-ray. Ilada kay man ti mang-imagine kasano nga rimor ni Lazaro nga natay nga nakabarabad ti saka ima agraman rupa na. Explain, sino maka-explain kada kayo? Karumor ko na naka mabaling mga tanga daasok di baba na kas laginuyod ti Angles apay pelikula. Karimuar nga kunana nga nakabarabad. So dahil ti pampanunutak no ba imagine am dahil rimuar nga nakarepet. Kalagag sakit ti ulo nga mang panunot adtoy. Rimwar. Alam naman pa kasta iso napasamak awan tayo mag-question na ranan. Kabay warwaran nyo kunana. Anya ti no kitaan tayo ti dadya buo nga napasamak. Sigka-sigkayon tayo. Nasutilmot ni Apo Hesus. Impabaga dagiti agkabsat anya ti kunana agsaksakit ni Lazaro ni gayem mo kunada. Baybay ampay laeng na maaramid daytahan na nga ipatay kunana. Maaramid dayta tapno maidaydayaw ti Dios. Samo ila na pan Jehudeya. Idi na pan Jehudeya na damag na nga natay ni Lazaro, samo ila agsangit. Nagsangit ni Apo Hesus. Nagsangit ni Apo Hesus ta impakita na a tao isuna. Tadwa nga rod tinaturan ni Apo Hesus tao ken Dios. Ngem impakita na ti kina Dios na idi pinagungar na ni Lazaro. Dua, nagparang ijay ti kinatao na, nagsangit, nagladingit, impakita na ti kina Diyos na, pinagungar na ni Lazaro. Anya ti mabalin tayo nga puntos nga pagpampanunutan dito yung kakabsat. Umuna, idi reading tayo, idi kalman. Ay di nagparang ti anghel kini Apo Santa Maria. Kunana, agsikog kanto, how can this be since I do not know aman ko na naman kasano maaramid dati kaya awam mo ti amok nga awam mo mo nakakaida awam mo boyfriend ko sa linungan na kanto ti Espiritu Santo ko na ta awan ti saan akabaulan ti Dios nga aramiden hindi ti laglagi pun tayo. Imbaga ti anghel kini Maria kastamot kini Lazaro pinagungar ni Apo Hesus iso nga imula tayo di panunot tayo awan ti saan akabaulan ti Dios nga aramiden. Nagbilag ngam nagrigat apatyon. Nagbilag nga aramid nga ti Dios bigbigan tayo kabaulan na amin. Ngam nagrigat apatyon. Apaya ngamin? Apaya nga narigat apatyon? Ngamin no daduma, ilimlimit tayo, di kabaulan ni Apo Diyos, sigon di pa nagpampanunot tayo at tao. Ngam no isuna, awantihan na kabaulan nga aramiden. Imaginem ta na tayo, pinagungar na, Diyos dayta, Birhen pinagsikog na, Diyos dayta, ngam datay ngamin timang panunot nga tao, imposible ko na tayo. Ngam isuna, haan nga imposible. Iso nga ruti kunak, idi kalman di recollection dagitay pastoral leaders tayo ti Bicariato, ijay Santa Cruz. Awan ti saan nga kabailan ti Diyos nga aramidan. Kaanya dagiti pampanunutan tayo nga kasla imposible nga maaramid iti biag tayo ngam kaya gayam ni Apo Dios. Dahita sakit mo. Nya ti sakit mo. Adda maintenance ko Apo, anya dayay maintenance ti high blood. Apay gamin maintenance ti high blood mo. Maintenance ti diabetes, apay gamin maintenance ti diabetes mo. Anya pa dagiti sakit tayo, uric Apo no makasida aktibukol ka, jak makapagna. Anya dagiti sakit tayo nga kasla, imposible nga maikat.
Nga problemaen tayo, no, daddo mga ron nagsakit tayo, ka, agbugnot di panunutin, awanin apo, awan ser-serbikon, awanin apo, nakapsotakon, awanin apo, mataya kon. Anya dagiti kabuteng tayo nga maaramid nga, mabalin nga hangaramidan ni Apo Diyos. Dagita saksakit tayo, anya man asakit, kurad, mangmang, anya pa, dagiti sakit nyo nga hanga makuan, letag, di ka mo kabaalan nga ta ni Apo Diyos nga sultopon ta letag mo. Ngam imatang ni Apo Diyos kabaalan ng aramidan. Kabailan ng aramidan ngam datayo imposible dita. Kisuti ko na no patyam laki di nga aramidan niya po Diyos mabalin. Ngam kinagpaiso na kaagdandanag tayo laeng haan. Ag ngato at dadagiti tattao nga at daig gananda nga pagbipi ikabkabil da jibagda no daytay medyo naganan at damariri nadan binipi da ulog dandanag da kang labo kay bladak manan at damo dagiti nakaitugot ti daytay pagtudok dati dara da ningim mato man siya manganda sa da tuduken kanu di dara da apay pala nga ron nga mangangka sadan to ri na ningim mato manan sadan to kungkuna. Adamo dagitay kaan nga kaan ay no sinanglaw daytan ang rona no da punsyon na po adamo agas. Naginagpaiso na orida kam nga papadi agdanag kami met adamo dagitay nakabalon ti pag sugar count adamo nakakabil nga pag BP adapay reload nga mangkit kita ti pitik ti puso da kada mangkit kita no mano ti kuada. At maang-angol kami nga papadin, imagine na nipod January, 5 papadi na tayon. So kunak, agjajakin po tayo na sinasumarunot, amo tayo tisagsaganaan tayo, kung kunak nga rod. Tapno awan sa di question, kaunaak sa idan, tapno malpasan. Kada mo lagi danag, ngam nukit kitaan tayo, nagtalag tayo na po Diyos, apa mabalin mo't, ang balbaliwan na, ni Lazaro na tayon. Inya pa'y dagitay kaslahan tay kabailan nga aramidan nga kabailan ni Apo Diyos. Ano da duma ka daday tay danag tayo. Apo, umangat kumamot ti biyag mi, nakabaybayag kami, ngagtutuok, nagrigat a biyag. Ada di kararag tayo nga kaslahan na kabailan nga iyangat di biyag tayo. Mabalin mo't ang iyangat na tabiyag mo. Depende la di pa naggastom mo't Kung naggasto ka, adungam jikit kita lugi ka talaga. Apaman nga naawat mo, katapusan, ay apaw, kita kebaruman a klase tabuok mo bangbangir na pamu pinaunat nagngina, ribo-ribo, apo takukumot kaslakan to hanga aginnawan, tisiksina, kasano di ka malugi nga rin no kastamot niya? Gumatang ka ti lipstick mo, apay mabalim mo dati lipstick sa nga magatang itan ti ka musliman, apay nga gumatang ka pala masapol nga mak dati nangina dagitay pagkasta-kastam pala saka agriri nga hanga umang angat tabiyag mo, apay mabalim mo nga dati simple laeng ti lipstick mi dubing kami ka aswete pa ya pamipitaken day ka purburas ka mabalim mo nga kastani apay lamay kay man makimisa nga aswete ti lipstick yun no dati ti cutics yo ka bagbagutot apay mabalin samot. Kano tayo ti kung kuna tayo, apo, umangat kumamo, ibiyag mi, baka ti pa nagkitam, limlimitaram di kitam, babaen laeng tinatural akitam, ngam hamu-amu no, agtalag ka kinapo Diyos, at da itinag na agrasya, nga naidumduma para king ka. Anya pa'y dagitay kaslahan tayo kabailan nga aramidan, nga kabailan di Apo Diyos, ta pinagungar na pa'y tanatay. Ni Apo Isus, pinagkita na pa'y tabulsak, pinagdengag na pa'y titulang, pinagsauna pa'y taumal. Anya dagiti kabuteng tayo nga kaslahan nga maornos relationship. No hangag kasurutan di agasawa di asawam. Baka urayan na lang titulong ni Apo Jesus. Di ba nagkakaaruba? Agkakabsat. Ada madamdamag kung agkakabsat nga agsarsarita. Anya lagat tiganas mo nga makisarsarita at takabsa mon. Anya la ganas mo agbibiyag nga dakabsat mo nga haam mo mapakawan unahan na ka mapakawan sa inton na tay mapangka agindadanog yulungon na manang pakawanan nat manang anya pay serbina manggag na nga rod kada relationship no daduma ka mabalin nga agasan ni Apo Jesus
Kuna man ang Santa Cruz de Calman di recollection. Anya ti relationship ngamin no dadduma. Di relasyon tayo kini Apo Diyos. No dadduma kasla marelasyon tayo ti tao. Anya relasyon tayo kini Apo Diyos. Jak kayat ti agaramid iti madi taapaya itapwaknak ni Apo Diyos iti impyerno. Wrong a relationship kurang. Agaramid ak iti naimbag ta bendisyonan nak ni Apo Diyos kurang wrong a relationship dayta. Kasla mo di agasawa. Makitam da kita agasawa. Nagsingpet damet. Awam mo makitam nga pa nagsubsubang da. On time mo nila kay nga mangsundo keng kuana. Naggagat da mo nga naggagat mo nga agluto, aglaba, agpakanti baboy. Kaya na nga saon mayat di relationship dan. Mabalin ang mayat. Ngam no di may sa ka mabekbekkel. Di pa'y makasao isugarod nga nagagat nga aglablaba, agtamtamimid jayon, on time, tamaungtan mo no nga makadanon ti oras na, si bubekkel gayam jimaysa ka naturay, good garod de relationship, madi abangking lata. Wan mayat jimaysa ngay ka di pa'y makaangasan. Bakit gumatang ang mamuti brief? Kanya nga brief manon, kino... Bukbo dati brief ko. Ada nga no isuna order ti pantina. Naka-adon lakay na duduwa lang nga rodem butpay. Nakasingsing po nilakay na ay tadi pay gayam makaigun ti kwarta. Ay sos maya garod de relationship no kasjay. Haan bangking ado ammo ka kasjay. Talo a kabinet tabado na nilakay na piman may sa t-shirt adamo pantalon na di sapatos na makitkita di tangan na isuna nagado nga heels na nga nakatuon ijay nga naka-arjod nilakay na piman oray la ko man Rexona agang anglitan ngam isuna nakaado sa nga kabinet DJ pagmilat na kada pagbang nilakay na oray la ko mamo no oray la nga Diyos ko gitot bras na talo tawunan di na pa'y masukatan maungtan mo no guma di relationship no dadumahan nakit nga saun nga natal na mayaten kano daduma kakabsat kaslalahan tay makaungar ngem kabailan ni Apo Diyos abalbaliwan kabailan ng ornosen. Adu-ada kita, kala ko madayay, may sadayay. No kabailan na pagungaran tinatay, believe in the power of God, believe in the grace of God. Iso nga timayat nga relasyon kin ni Apo Diyos, mamati tayo kin kuana, agayat tayo kin ni kabsat tayo, umay ka sumuunal, hanlaan nga dumawat ka, no di adda na unag a relasyon mo kin kuana, no nagbasol ka, agpakawang ka, no bagaan na ka, dumngeg ka, agtungpal ka, Medya mayat nga relasyon ka na. Kasdi mo ladya gasawa, aginawat, awan ti mabekbekel, awan ti malipliputan, awan ti magungundawayan. Tapno, kuna tayo nga rod ka, mabalin ti agbiag nga di pa nagungar, or orayon tayo, iso tayo rigagay tayo amin, anya dayay, makipagungar tayo tuken kwa na, biag nga nanamay, biag nga awan pagkurangan na, mabalin tayo mat nga ibiyag ito'y dayjayan. Hantay nga orayan iti second life, nagtutuok ka dito, akas asawa, mapangkadyag namnam ay kantong araan, ito'y pala nga kay padas tayon. Dagiti agasawa, agsinnaranay kayon. Dagiti agasawa, agkatawa kayo. At dapat dagiti agasawa nga nudaduma ka, pugakgak, di babae, hindi na pa maiturod ti agkatawa di lalaki. Mabuteng apa ya? Apa nga nagragsak ka? Awan lakarbangan na mga agragsakan. Kaslala day tay, ay jak mo, ito'y pala ang mabalin tayon ti agbiag akas biag tinagungar. Tagsinnaranay, agpinnakawan, no nagkamali, pakawan mo tamalpasan, nawaya a puso. Mabalin tayo ti agbiag nga kas nagungar nya naganan namayon nanamon tayo ti namay ti biag ditoy babaan ti panagtinulong ngamno ditoy Diyos ko tattao na tayo ni Kristo ang nagungar ko na tayo ngam dayta rupam di pay makawaya kas la Biyernes Santo kas lalakanayon nga nakabaklay iti cross
Kas lalakanayon nga nakasusuunti si it tabiyag mo, kasanon to nga rod nga nanaman tayo tibiyag ti panagungar. Iso nga no bigbigan tayo ni Kristo, impakita na ti kinatao na nagsangit, impakita na ti kinadiyos na, impakita na ti bilag na tapno mamati dagiti tattao. Iso nga no mamati tayo kin Kristo, kabailan na asulbarin dagitoy. Waya-wayaan na tayo. Kinamnamaan tayo ang makipagungar tayo tumagking kuana, ngam ulitin tayo, hantayon ang orayin, ijay tatapay laang mabalin tayo nga agbyag anawaya. Mabalin tayo ti agbyag anaragsak. Nga adda problema, nayon na amin data, dawatem ta agasan na. Adda sakit mo, nayon na amin data. Dawatem ta upan na. Uri adda sakit mo, mabalin mo latat ti agbyag anaragsak. Ngamtay ko na ako, no diya pala relasyon tayo kasla nakair-irutan, kas anong orod nga namnamaan tayo ti panagungar. Ala kakabsat, dahito iba'y panang pagungar ni Apo Isus kin ni Lazaro, mangted tinamnamamot kada tayo. Nga uray kas ano karigat, uray kas ano nga pan nakailumlum tayo, uray no nabuyok, uray na lungsot tayon ti imatang ti tao, ta nagbasol ka na ilawan ka, ni Apo Diyos namnamaem kaya na ka nga akupen, kaya na ka nga pagbalinan a presko, tartarigagayan na nga agsubli ka iti kinadalos. Uray no kuna tayo nga nailawan tayo nagbasol ti tarigagay ni Kristo, agsubli tayo anabiyag, ta kinaagpaysuna, ado ti umang-anges kada tayo, nga magmag na anatay. Ado ti mangmangan kada tayo, nagrarawot tayo pay, ngam kinaagpayso na natay. No awan ti ayat, awan ti ragsak, awan pa nagkaykaysa, iti pamilya, iti gimong, iti trabaho, natay. Kakayat ni Kristo, agsubli ka nga agbyag, agsubli ka asirarag-o, agsubli ka anawaya. Haladawaten tayo, ta ipain na ti kinadiyos na kada tayo, ipahakat na ti kinadiyos na kada tayo. Tapno alangunan na tayo, di nakailumluman tayo. No man pa'y marupsa tayo, pagbalinan na tayo apresko, pagungarin na tayo.